Ulun Rusi sebelum jadi amang. Mungkin pian batakun-takun kenapa rambut ulun ini warnanya jadi kayak ini. Ada nang memadahi rambut ulun ini ya benar kamoceng. Ada nang memadahi kayak ampulur jagong. Ada nang memadahi kayak agar-agar swallow baka sumba. Ada juga nang memadahi kayak gulali bantet keanginan. Jadi rambut ulun ini bukannya kenapa-napa, pangsana kayak lantaran keracunan sampo aja. Jadi semalam tuh ulun mandi kan basabun muha nih padas mata hahar-hahar ka sampo ulun kira sampo ulun sampo kan ka kepala napa nih jar kurasa padih bumbunan pas tuntung bekuboy kuli hati harau piksal sekalinya yang gesan membersih keramik WC itu nah tengah 2 jam ada ulun merandam kepala ulun nih ke es batu napa kepala liwar padih rasa dikuboy banyu bun cabi kada lawas ulun bawa bacaramin harau kayak pop is gulaan karet sudah rambut pas kuitan melihat diwar sidin mamai-mamai umanang nyawanak jadi Abu Jahal kaja warna-warna rambut asal kada jadi kipupers aja dulu dah gini getal kepala tak mandi junub dulu. Assalamualaikum. Tampulu masih kawat tatawa ha amang Rosiai puas-puas sampai tas tulis wihang ada bapak juga hanya podium 3 sudah bakoyo banar hari dahulunya pang pas dijeris napa haber timbul mogok di tengah lorong iya tuh kejadian pamalar mengganti uli samping wan uli garden setengah tahun sekali tiap pang minyak lanjar yang dipakai amang Rosi itu gesan palung mas madai suara kendaraan ya benali kaptir ada ngija amang Rosiai mun ulun sudah kawat turun ke sirkuit kalau pindah kada kawal lagi batis piantu menjajak podium cukup sekali podium ya piantu bejapai tahan kepuhunan bujur aja bang ulun ini masih masa penyembuhan begawi di air sel sampaja gin libur dulu untung busnya baikan bener jadi paham aja sih din cuman mun soal bata tambah kada usah piragah mamadahi gin piantu amang Rusia sudah ulun jauh-jauh kasampit pada tambah minyak dayak minyak bintang minyak bangsol minyak bidawang seberataan sudah ulun kasai minyak-minyakan mantap ading uis nih lah mbapang ading uis minyak apalagi nang balom suah dikasai minyak kuyang ulun mun hari raya haji nih lalu keingatan Bahari aja pas masih di Banjar kulai Bahari pas hanyar-hanyar lulus madrasah ketujuh badar ulun menyesah kupun daging kurban ke sana kemari mulai di benua anyar kayu tangi Pangambangan sampai di Masjid Sabilal tuh ulun suah juga bacadian kupun daging kalau pina mau takanahan pas lulus sekolah pondok Bahari suah juga ulun jadi penyumbalihan terakhir ulun ingat banar umpat menyumbalihakan pas julak ulun julak Rosi bakurban mulai dagingnya kulimbitnya bilulangnya sampai torpedonya ulun suah dibarisitin supaya kuat wan tahan lama satamina membalap jar mun tulang-tulangnya tuh rancak paling nyaman di gangan asam dagingnya ulun ulah rawan bahanu di sate liwar layatnya rancak mun mama ulun nang maharagu apang kada di anu wisidin kastila mantah supaya lunyut dagingnya bakurban saurang suaju ulun pakulih gaji membalap pas sebelum corona nih mun wahini nih bujur aja pang sudah kawa mamula segas pulang tapi hanya 2 kali jadi belum cair gaji balapannya ngintu gen race pertama mogok mau kada mau diputung gaji untung race kedua podium ada juga tambahannya sedikit jadi umpat baurunan na ulun sedikit saurang lawan keluargaan gasan saikong sapi julak rusihan atau julak rusi pang kaya apa nih habarnya adakah ucapan selamat gasan ulun nih sudah naik podium julak rusi kon kaya apa juga habarnya orang bakorbanan di Banua julak. Assalamualaikum Mamang Rosi. Nah Imong julak melihat Rosi naik podium pokoknya harus menang terus. Imong juga mendengar Rosi kurban di kampung nah dibagi-bagi kuponnya alhamdulillah kita mendoakan kepada yang berrezeki banyak supaya berbagi kurban yang belum berrezeki kita doakan rezekinya tambah banyak karena ini memasuki Hari Raya Idul Adha kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha mohon maaf lahir dan batin ingatlah Rosi naik podium julak mendoakan di kampung julak Rosi gaspol julak Rosi gaspol juga